Minisitiri w'intebe wa Chad Six Masira yeguye kuri uyu mwanya uyu munsi wa gatatu nyuma y'uko byemejwe ko Mahamat Idris Deby ari watsinze amatora yabaye ku itariki ya 6 yo ku kwezi. Mbere y'uko amatora aba muri Afurika y'Epfo mu mpera zo ku kwezi, ishyaka riri ku butegetsi ANC rihanganye n'ibibazo by'abatora basa nk'abaritakarije ikizere kuko ryananiwe gushyira mu bikorwa ibyo ryasezeranye. Ari mu kiganiro n'abanyamakuru Ikonakri muri Guinea, Ibrahima Diallo uhagarariye societe civile yavuze ko hazaba imyigaragambyo abasirikare bari ku butegetsi nibarenga ku masezerano yo gutegura amatora muri uno mwaka. Minisiteri y'ubuzima yo mu Misiri yavuze ko byibuze abantu 10 bapfiriye mu mpanuka ya bisi nto yaguye mu mugezi wa Nil mu majyaruguru ya Cairo. Ibinyamakuru byatangaje ko umushoferi wayo yatawe muri yombi. Muri Afurika y'Epfo, Dani Malokane, umuyobozi w'isosiyete y'umuriro w'amashanyarazi Eskom, yavuze ko ari mu biganiro n'abaterankunga bafasha kubona umuriro ukomoka ku bintu bitangiza ikirere.